بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري يتي الله جوميرادو سبحانه وتعالى تغودو en suɓi en waɗi en julɓe yetti allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko o fewni en e kaɗo dina kon haray noon hiɗen jokkito darsu men ko halduno ɗen kon e hande nde ñalade ɗo ko ɗum woni ñalade tenere nden wondema e waɗa e darsu fi hisnul muslim deftere wiyetede nden hisnul muslim jannende fi kala julɗo yo andu ko honno o hiwitorta fi honɗum ko jokki julɗo kon no ɗuuɗi enen julɓe ɓen ko jokki en kon no ɗuuɗi umuman kadi ko jokki bani adama kon no ɗuuɗi ko jokki bani adama kon no ɗuuɗi tentini on noon julɗo on sa woni julɗo hara ya andu ko jokkuma ko tawata hino añuma woɓɓe harano haasoma no joganima haasidiyagal woɓɓe hara no joganima ngaynguji yagal woɓɓe goo hara yiɗama yi'ude e ko tawtata noon kadi mojobere molanade cheytanuji ɗin e jinnaji ɗin kon ɗi tawata kon ɗi yiɗa bani adama ɗi yiɗa kadi julɗo ɗi yiɗa bani adama fou ɗi yiɗa noon kadi julɗo tentini en noon julɗo hare noon si an bani adama on andali ɗum ɗo wawa andude ko honno hiwitorta hara moƴƴali ko ɗum woni kala bani adama wuruɗo e hoore ndiɗo leydi yo o andu allah jomiraɗo subhanahu wa taala waɗi ka hoore leydi ɗo hunde sattude ka leydi ɗo ko ɗo hawtuɗen enen julɓe kefeero fou fop ko ɗo hawti amma ka goɗɗo maayi wo siko julɗo ko kanko tun o lorrata goto goto lorratamo si tawi kadi goɗɗo ko kefeero o lorrata kadi hay goto ko hoore makko tun kono noon aduna ɗo ko wuruɗen ɗo hino satti moƴƴa puisque heferaɓe no ɗo ayɓe no ɗo piiji ɗin fo no ɗo haray bani adama on nayo ɗano nayo welsido koyo wakkilo fi hiwgol hoore makko o wakkilo hiwgol dina makko kan si wona ɗum o wawata yaltoyde wona yo jooɗo fowto wona yaɗano ko ya wakkilo janga ko hana jangede kon du'oɗa du'aji hanaɗi du'ede ɗin fi honɗum e wolino ɗum bani adama ko ma ɗaɓɓa ko walla ɗum bani adama ko ma ɗaɓɓa ko walla ɗum imma woɓɓe gono ɗaɓɓude jinnaji ko wallito ɗum jinnaji cheytanuji ko wallito ɗum ɓen ɗon ko wonɓe wallinorde ko harmi e woɓɓe go kadi no ɗaɓɓirde yo allah wallitoɓe ɓen ɗon kadi ko wonɓe ɗaɓɓirde ka dagori ɗon joni noon haray hiɗen torodiri en fou wakkilo ɗen ɗaɓɓiren ballal ngal ka dagori ɗon fi honɗum si a ɗaɓɓirali ballal ngal ka ngal dagori ɗon a ɗaɓɓiray ngal ka ngal harmiri ɗon sa ɗaɓɓirali ballal ngal ka ngal dagori ɗon a ɗaɓɓiray ngal ka ngal harmiri ɗon puisque a wawata wonde antun ndar hayno allah tagiri noon bani adama ko ma jomba ko ma wonda e yimɓe ɓen ko ma jomba ko ma wonda e yimɓe ɓen ko ma piiji wonɗi ɗin ko ma ema no ɗuuɗi ha feƴƴiti non noon haray neɗɗo fo neɗɗo yo janngo ɗi du'aji o anda ko honno hiwitorta hoore makko o jogorto hoore makko hara wona ko woni wo arata yana e hoore makko nanngamo e tawata wawa e bonnude diina makko kan ɗum noon haare nde deftere ɗo ko deftere molnade nde tawata si tawi hawri julɗon hunji kende nde nafaymo moƴƴa jonno hari ɗen ka muqaddima ka fuɗɗagol deftere nden eɗen waɗi majmuat whatsapp groupe whatsapp e haray deftere nden no toon nde wi hisnul muslim kadi kala wonɗo ka google ka internet sa windi hisnul muslim kan kala joguiɗo kan google ka téléphone makko sa windi hisnul muslim ɓe jippinante deftere nden haray inchallahu taala sen jangui nde ɗo en gayni haray en heeɓi hunde molanade ko wawirten hiwirde hoore men hara si tawi goɗɗum waɗima haton jina e windugol nasi ma windugol talkuru ma yawgol nokkugo hiɗa joggani hoorema ko wawata janngude ayeje qur'an ma du'o toro allah jomiraɗo subahanahu wa taala yo allah hisina haray en hattuno noon wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kono fiɗo ɗum ɗo ashhadu mi seedike an la ilaha ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on illa llahu si wona allah jomiraɗo subhanahu wa taala wahdahu kanko tun la sharika lahu kafidiɗɗo ala namo o kafida e goɗɗo tagugol e asamanuji ɗi o kafida e goɗɗo tagugol leydi ndin kono ko honɗum fandita ɗo la sharika lahu kafidiɗɗo ala namo ka rewgol mo
kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kafi ɗiɗɗo alanamo ka rewgol mo si tawiɗa rewde Allah ko ya laɓɓinan Allah kanko tun rewamo kanko tun wata rewi dumo e goɗɗum ngo ko wannon o hawta kanko e hay e goto wona o hawta e goɗɗo sakko wona ɓe senday o hawta e goɗɗo sakko wona o landotomo o hawta e goɗɗo taggugol kadi asamanuji ɗin o hawta e goɗɗo taggugol leydi ni o hawta e goɗɗo taggugol yimɓe ɓen ko ɗum waɗi ko kanko tun tagi ko kanko tun kadi hana rewede o haton jina e yaɗa e rewi dumo e goɗɗum ngo ya innu ko ma ɓaroral e rewgol mo ngol jokkagol e goɗɗo go ma e goɗɗum ngo ko ya rewmo direct Allah jomiraɗo subhanahu wa taala no waɗani en a towna e juuɗe maɗen fewtamo hara ko an direct o jabanoma kadi an direct Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum ɗo ko nema mo waɗanaɗo mo Allah arsiken ko ɗum woni ashhadu mi seedike an la ilaha ala reweteɗo e gonga nafa rewɗon illa llahu siwana Allah wahdahu kanko tun la sharika lahu kafiɗiɗɗo alanamo ka dina ka rewgol wa ashhadu mi seedike anna muhammadan no nelaɗo muhammadu abduhu ko maccuɗo Allah wa rasuluhu ko nelaɗo Allah sallallahu wa rasuluhu e nelaɗo Allah hatten ɗon taw ha firen ɗum ɗo moƴƴa si tawi goɗɗo wi'i ashhadu an la ilaha illa llah haray ko honɗum fandita gila ɗo haray a acci piiji ɗin fop a woni rewowo Allah jomiraɗo subhanahu wa taala tun inni ko kanko tun rewata a ƴetti ɓoggol dande ma nden a ƴetti ɓoggol dande ma nden a humi a fawi e Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko kanko ɗoftotoɗa ko kanko gollata ko kanko gollanta kanko gollanta golleji ma ɗin fof a kafi data e makko ko yamirma wo ko ɗum watta ko haɗuma wo ko ɗum accata haray noon sa wi'i ashhadu an la ilaha illa llah mi seeditike ala reweteɗo si wona Allah jomiraɗo subhanahu wa taala haray gila ɗo ko kanko tun ɗaɓɓirta ballal ko kanko tun hoolorta ko kanko tun wallinorta ko kanko tun torotoɗa ko kanko tun juulanta haray noon gila ɗo ko ya terto wallinorgol talki no woodi woɓɓe goo hara ɓe wallinore talki hara ɓe jogii talki ɗum ɗon fof ko ya wallinto puisque ɗin talki ɗon ko ɓornantoɗaɗi ɗin talki ɗon ko ɓornantoɗaɗi ko fiyo ɗi dande jon noon gila ka wiwɗa ashhadu an la ilaha illa llah haray gila ɗo ko Allah dandayma ko Allah kadi ƴetti charge e charge dandugol ma e hiwgol ma haray hande kadi haton jina hiɗa ƴetti talkuru haton jina hiɗa ƴetti goɗɗum ngo wallinori ko ɗum waɗi sa wi'i ashhadu an la ilaha illa llah mi seeditike ala reweteɗo e gonga a wi ngol ɗo konngol ala reweteɗo e gonga nafa rewɗon hande kadi ko ya terto nasi e talki e ko nantata e sifa ɗum ɗon fof naya wallinor ko Allah tun haray hande kadi wallinorta naya rew goɗɗum ngo naya rew ceernojo wona ya rew karamokojo wona ya rew malaikajo wona ya rew goɗɗum ngo ko wona Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kono ka rewgol ɗo buyno innude menen min rewata mawɓe ɓen ma ɗum min rewata ɗi sanamuji ma ɗum min rewata ɗum ɗo kala ko tawata si yamirima Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yamirima koko ɗum ɗo yamirma kon ko ɗum ɗo waɗata accita ko Allah yamirma kon haray hiɗa rewde ɗum ɗo haray hiɗa rewde ɗum ɗon ko ɗum woni si goɗɗo wi ashhadu an la ilaha illa llah haray o ƴettani Allah jomiraɗo subhanahu wa taala garanti wonde man na o rewa e Allah tun haray Allah kadi jomiraɗo subhanahu wa taala wallitotomo e haajuji makko ɗin fino Allah fino ɗi marsira hara Allah jomiraɗo subhanahu wa taala huntanemo haajuji makko ɗin hara wona yo rew e talkuru ma e nasi ma e goɗɗum ngo ko wona Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kono goɗɗo no wi'a menen komin julɓe ma ɗum o wiya julɓe ɓen no lo'i e piide misal o inna julɓe ɓen no lo'i ɓe ala ma ɗum o inna kaari wi'i ashhadu an la ilaha illa llah o rewi Allah tun kono o piyama o yennama o waɗama hunde kaari e hunde kaari konko o waɗa ɗon ma o warama wonde Allah no accita haray mo faalama naadude anjul ɗon aljanna
kono hara se aɗa wuuri a natata aljanna o acca keefeero ma ɗum goɗɗo mo tawata ko keefeero on ɗon ara wara ma tun naata aljanna hara aljanna ko ya fowtu fiw ha woɓɓe goo waɗoɓe jihadiji goo si ɓe maayi ɓe yeloto no sinno ɓe marno wonkiji ɗuɗuɗi ɓe arta ka aduna ɓe maaya kadi ɓe arta kadi ka aduna ɓe maaya kadi ɓe arta ka aduna fi yi'ugol moƴƴereji molanaɗi ko Allah marani ɓe sabu ko ɓe maayi kon e laawol makko ngol joni noon sen tiguinni kadi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kono fandude nden gila ɗo haray hande kadi nelaɗo ko kamɓe ñentinta siɗa juulude ko nelaɗo ñentinta si tawiɗa horude ko nelaɗo ñentinta hande kadi wi'ugol ashhadu an la ilaha illa llahu on ko ƴettugol ahadi hakkude ma an e Allah on si Allah wi'ima beere no harmi a accay si Allah innima zina no harmi a accay si Allah innima fenade no harmi a accay si Allah innima yargol gollitirgol ko harmi kon fof a accay haray ko ɗum ɗo woni ka ashhadu an la ilaha illa llah e kala kadi ko Allah yamirma a waɗay juulugol e horugol e zakkugol e waɗugol moƴƴereji ɗin fop ɗin ɗon kadi ɗi fop majji a waɗay ɗi kala ko Allah yamirma haray ko ɗo woni a wi'i ashhadu an la ilaha illa llah on tigi on ko ɗum ɗon woni wi'ugol mi seedike reweteɗo si wona ala ka hoore leydi si wona Allah jomiraɗo subhanahu wa taala joni noon wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mi seeditike nelaɗo on ko Allah neli ɓe haray hande kadi ko nelaɗo tun woni jokkorgal magal ko nelaɗo tun ƴentinta si a ɗanoto a landoto ko onno nelaɗo ɗanorano si a ñamay a landoto ko honno nelaɗo ñamirano si a juulay a landoto ko honno nelaɗo juulirano si tawi a hooray a landoto ko honno nelaɗo hooriranon si a jombay a landoto ko honno nelaɗo jombirano si a wonday e ɓeygure ma nde landoɗa ko honno nelaɗo wondirayno e ɓeygure makko nden gila e ɓiɓɓe makko ha e ɓeygu makko ha e ɓadodiraɓe makko ko honno o dankorayno ɓiɓɓe makko ɓen ko honno nelaɗo ne irayno ɓiɓɓe makko ɓen ñentina nelaɗo e golleji maɗin fof ko ɗum woni ashhadu anna muhammadan rasulullah ko ɗum woni ko soomi nder ton kono sa wi'i ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tawa a ñentinta nelaɗo wurinna sa a falaka nelaɗo wurinna sa a landota ko dina kanko honno nelaɗo warruno a landota ko fi nelaɗo hay fuy a gollirta kadi hay hunde fi nelaɗo ko ni gollirayno ma ko ni nelaɗo warrayno haray an on ko wi'uɗa kon ashhadu anna muhammadan rasulullah wana gonga haray a andali ko honɗum wi'anɗa ashhadu anna muhammadan rasulullah haray ɓe inni abduhu anna muhammadan abduhu ko maccuɗo Allah wa rasuluhu e nelaɗo makko ko ɗum woni seedagol nelaɗo on ko Allah nelimo ko ya ñentin nelaɗo on e golleji maɗin fof sen iwi ɗum ɗon aren ɓe inni sallallahu yo allahu on juulu alayhi e dow nelaɗo on wa ala alihi e ɓeygore nelaɗo nden wa ashabihi e sahabaɓe nelaɗo ɓen wa man tabi'ahum e ɓen jokkuɓe ɓe bi ihsanin no moƴƴiri ila yawmi ddini ha ñalade dina ha yawma alqiyamati arɓe ɓawa maɓɓe ha enen ka fewniɗen ɗo ha yawma alqiyamati ɓeɗo fof wa sallama o hisina tasliman kisiye kathiran ɗuɗuɗo fillito ɗen sallallahu yo allahu on juulu alayhi e dow nelaɗo on wa ala alihi e ɓeygure nelaɗo nden wa ashabihi e sahabaɓe nelaɗo ɓen wa man tabi'ahum e ɓen jokkuɓe ɓe mana julɓe arɓe ɓen ɓaw nelaɗo e ɓen julɓe arɓe ɗon e ɓen julɓe arɓe ɗon jokkiti dina kan amma noon arɓe ɓawo ɗon hara jokkali dina kamɓe ɓe naata kona e wolede ɗo ko fi jokkuɓe dina kamɓen jokkuɓe dina kamɓe ɓen ila yawmi dini ha ñalade dina joddi dina kono ɗo ko fanita ko ha lanna aduna on lanna
ko taw puisque du'a ko jaboto ko haalanna aduna on si o lanni hande kadi du'aji ɗin fof ɗi darnama ko du'a annaba ɓen tun hande kadi ƴettete yawmal qiyamati wono ko nelaɗo tefanoyta julɓe ɓen ma ko nantata e sifa ɗum ɗon hande kadi ko ɗum ɗon tun heddoto kono golle ko julɗo gollata hande kadi haray ɗum ɗon fof dari kesi tawi hawri nangue ginge fuɗɗiri ka hirnangue ila yawmiddin ha ñalade joddi diina jalade joddiji ko Allah yoɓitata goɗɗo fof ko golli ka diina e ko nantata sifa ɗon noon wa sallama o hisina yo Allah hisin kadi nelaɗo on e ɓen jokkuɓe ɓe ha yawmal qiyamata yo Allah hisinɓe tasliman kisiye kathiran ɗuɗuɗo wa sallama yo o hisin nelaɗo on e ɓen sahaba ɓen e ɓen artuɓe ɓawa maɓɓe tawa ko julɓe yo Allah hisinɓe kisiye honɗum ɗuɗuɗo ko honɗum ƴetteten e nde ɗo yewtere ko honɗum ƴetteten e nde ɗo yewtere ɓe karamokoɓe winduɓe nde ɗo deftere ɓen wonde manna ɓe du'anike nelaɗo ɓe du'anike sahaba ɓen ɓe du'anike tabi'ina ɓen ɓe du'anike enen julɓe ɓen ɓe du'anike julɓe aroyoɓe ɓen hara enen julɓe ɓen koyen ƴette ɗum ɗo famen ɗo wonde manna an julɗo on ko ya wonu du'antoɗo julɓe ɓen wona ya wonu huɗowoɓe sifa no andirɗen no hande shi'a ɓe huɗay ɓe yenna e sahaba ɓen ɓe yenna ha ɓe yenna hay ɓe naata e cuuɗi hay nelaɗo ɗin e sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe yenna sonnaɓe nelaɗo ɓen ɗum ɗon na e jikku julɗo wona jikku diina diina kan an julɗo on ko ya du'ano nelaɗo ko du'anteɓe sahaba ɓen kadi ko du'anteɓe tabi'ina ɓen ko du'anteɓe ha enen ɗo ko du'anteɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam siɗa faala heɓude moƴƴere ko ya du'anoɓe du'anoɗa kadi sahaba ɓen du'anoɗa tabi'ina ɓen ha hewta ka wonɗen ɗo du'anoɗa kadi julɓe aroyoɓe ɓen haray a woni julɗo moƴƴuɗo kelɗuɗo joni noon Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no waɗi hay mi yewti ko yewtere feƴƴunode yen ekkito du'odiralngol en fof tawa ko ɗum woni jikkuji me en tawa kala ka nanɗa fi julɗo e nder aduna Allah on ko kala ka nanɗa fi julɗo a du'antomo e nder julɗo ka nanɗa fi julɗo aduna on fof a du'antomo du'anoɗa hoorema du'anoɗa julɓe ɓen fof haray nelaɗo kadi wona reweteɓe e yiɗo wa sallllahu yo Allah juule nelaɗo on nelaɗo wona reweteɓe ko du'anteɓe nelaɗo wona manteteɓe en andi mantugol ka daragol ɗo manta nelaɗo inna nelaɗo ko ñentinteɓe du'ane wona ko mantataɓe ɗo kon ɗum ɗon ɓeydata fus ɗuydata e fus ɗum ɗon noon haray inna mantugol mantoreji goɗi tawata ko mantoreji feƴƴituɗi e ko nantata e sifa ɗum ɗon haray dagaki si feƴƴiti haray noon goto fof goto ko marɗa baraji ko piiji ɗiɗi ko du'aniɗa nelaɗo e ko ñentinɗaɓe kon ɗum ɗo fof hiɗa mari baraji kono noon so tawi hawri hiɗa yiɗi nelaɗo ko yiɗirta nelaɗo ko ñentingol ɓe haray noon ko ƴetteten e ɗum ɗo ko wonde manna koyen du'ano nelaɗo e sahaba ɓen du'anoɗen ɓe ko moƴƴi du'anoɗen hoore men du'anoɗen julɓe aroyoɓe ɓawo men ɓen e julɓe fatiɓe ɓen ko ɗum woni yo ɗum wonu jikkuji me en wata feƴƴi ñallal ma balɗe ɗiɗi hara du'anaki hoorema du'anaki nelaɗo a du'anaki sahabaɓe nelaɗo ɓen ndaren hande no ayɓe nelaɗo wayi e hoore ndiɗo leydi fotata e ndiɗo leydi ndaren no ayɓe nelaɗo fotata e ayɓe diina añuɓe diina ko ɗum waɗi diina kan e julɓe ɓen no hana honɗum du'odiranede moƴƴa hara noon Allah jomiraɗo subhanahu wa taala daali e Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wi'i ka alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi e yii inna allaha no Allah wa malaikatahu e malaikaɓe fuu hiɓe juulude nelaɗo mana malaikaɓen hiɓe du'anade nelaɗo yo Allah hiɓe toranade Allah nelaɗo yo Allah yaafo nelaɗo yo Allah hisin nelaɗo malaikaɓen Allah kadi no du'oranade nelaɗo ko ɗum woni inna allaha wa malaikatahu yusallun du'anagol nelaɗon ko yurmede ko Allah jippinta nelaɗo e moƴƴereji e barkiji ɗin ko ɗum ɗon woni konti juulugol Allah on e nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam sen dari tafsir ibnu kathir e tafsir ji ɗin en tawa ko ɗum ɓe wi
joni noon e yiiɗo Allah e malaika ɓen fuu no du'anade nelaɗo no du'anade nelaɗo aren e aya goɗɗo go kadi wonɗo e suratu ɗon inna allah huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala dali kadi Allah hino du'anade en du'a Allah on e me'en ko yurmingol en waɗa barke men jippina barkiji makko ɗi e moƴƴereji ɗin e men sinno Allah jippinano barkiji makko ɗi e moƴƴereji e men harayno heferaɓe warino en fof ma ɗum hara en mayino ma hara warindiranomalan ni ko yurmede Allah nden heddini en kono wana fi kefero dey no yurme ko fi Allah no yurme ko ɗum o heddini en e kaɗo dina hande yiɗen rewde Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala joni e yii Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu Allah kadi e malaikaɓen no julde me en malaikaɓen kadi no toranode en yo Allah yaafo en nani ndaare ɗo malaikaɓen no toranade en yo Allah yaafo en enen julɓe ɓen ni fewno ɗo ni ko ɗum woni golle malaikaɓen ko toranagol en Allah yo Allah yaafoy yo Allah newna en ka dina ndaare ɗum ɗo e sen daari kadi e suratu Ghafir Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no jiɓɓini ayaji boyi yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwan yaquluna aya wonɗo e surat wonɗo e suratu Ghafir kalla jomiraɗo subhanahu wa ta'ala dal ɗon malaikaɓen no du'ade no toranade julɓe ɓen ka hoore leydi ɗo julɓe wonɓe ɓen ka hoore leydi ɗo Allah no jomiraɗo subhanahu wa ta'ala malaikaɓen no du'anade ɓe julɓe ɓen no inna rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim no heewi aduna wala akhara won malaikaɓen no du'anade joni noon si Allah no du'anade en sabu jippingol makko yurmede me en e yaafuye makko malaikaɓen kadi no du'anade en haray enen kadi du'odiranen hakkunde men haray ko du'a woni ko hani kon hakkunde julɓe men haray noon goto fof goto yo jogito ka haqqille makko du'agol du'odirane neɗɗo wata wonu 24 a du'anaki julɓe musidɓe ma ɓen kala ka annduɗa sonnajo hakkunde makko kanko e modi makko ɓe feppa wonu an tun jemma juula darɗe ɗiɗi toroɗa Allah yo Allah feppin hakkunde on sonnajo ɗon e modi mum kala ka annduɗa julɗo musidɗo ma no nawni juulu jemma toroɗa Allah yo Allah ndikkin on musidɗo ma nawnuɗo ɗon haray noon eɗen wiya ka sakkitorde yewtere ka sakkitorde firgol deftere nden ɗo ɓe inni amma ba'd haray ɗum ɗo ko gila ko ƴetta ɗum e annabaɓen so ɓe yewtude ɗum ɓe innayno amma ba'd fa hada nde ɗo deftere muhtasarun ko raɓɓinɗinade ihtasartuhu mi raɓɓin inike nde min kitabi e deftere an aldicri والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة بيدو كرامو كو بي ويندو بي ندو دفتره بي ماري دفتره إنتين الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة حرين دو دفتره بي ماري ويتين ني جونم بي يالتيني ندر دون دفتره ندي دفتره مابbe نبي woni en e wolande ɗo fimu ikhtasartu fih mi raɓɓinɗinike e nden ɗon raɓɓinɗinike mayre ismu feccere al adcar du'aji ɗin liyakuna fiyo laato hafifa no hoyfi alhamli rondagol fil asfari ka voyage ji si tawi goɗɗo no voyage ude hara mo jogui deftere hayfunde nde tawata nde tedda iɗa wawi nde wattude ka jiifama ɗo hara siɗa voyage ude iɗa jogui ko jantora inde Allah deftere nde ɓe windi hinde wi'e hinde yewta fi aldicru jantagol inde Allah waddu'a e toragol Allah wal ilaji e ñawdirgol birruqa moccugol min alkitabi ko itta ka deftere alquran wasunnati ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray noon sa jangi alquran a jangi sunna haray a yeyɗi ɗo piiji fof no heewi ton jantagol inde Allah e toragol e fii ko goɗɗo ñawnorta kadi nawnareji go goɗɗo no heɓaɗi hara ko du'a ndikkintamo
e majji nawnareji goo kadi goɗɗo no heɓaɗi hara ko du'a e janngugol alqur'an e moccitagol e janngugol qur'ana e ndiyan hara ko ɗum ɗon wawata mo dikkinde haray noon qur'an on ko lekki himo jange o ñawdore janga alqur'ana e ndiyan laaɓuɗan an tigi fatiha janga fatihatul kursi yara allah dikkine few allah dikkine qur'an on ko lekki ko wontu wona ya jillidir alqur'an on inde jinnaji ma inde goɗɗum ngoo haray noon hande eɗen daro ɗo ka muqaddima ɗo eɗen tori allah jomiraɗo subhanahu wa taala yo wurno en hoori ko yiɗi o wela o ƴettiten hara mo wela en ona den aljanna raɓɓinɗinanagol en darso on honɗum woni masi e darso on faamu men on hande ko du'odirangol ko du'odirangol du'odiranen waɗen ɗum jikku men e aada men du'odirangol sonnajo yo du'ano moodi mum o du'ano ɓiɓɓe makko men baabirawo jongalle yo du'ano ɓiɓɓe mum o du'ano ɓeygu makko goɗɗo kadi yo du'ano mawɓe makko ɓen kadi yo du'ano mo yimɓe ɓen yo du'odiran en foppu du'odiranen foppu jaaboto tentinen ɗon neniraɓe ɓen kono hara yiɗen jogii ella gooto neniraɓe buy du'otako neniraɓe yoɓe hebbin du'anagol ɓiɓɓe ɓen ko wannon du'aɓe neniraɓe jaaboto jonnon haray ko ɗum toriɗen ko ɗoni mana darsu men on hande ka e yiɗen addi ayeje qur'an ka tawata ɗon e allah no du'anaden en addi ayeje qur'an ka tata malaika ɓen no du'anaden ko honɗum hatta enen du'odiranen ɗimmon ɗum en andi wondema alqur'an on ko lekki himo ñawdore piiji buy nawnareji buy haray ɗum noon kadi no ka alqur'an haray noon eɗen tori allah jomiraɗo subhanahu wa taala yo wurno en hoori ko yiiɗi o wela o ƴettiten hara mo wela en naden aljanna haray toujours mbiɗo naɓude ɗo ka tawata e numéro whatsapp o groupe ɗo o momi woni e naɓude ɗo ko groupe whatsapp si tawi hawri goɗɗo naati e o groupe ɗo si goɗɗo naati e o groupe ɗo haray so ñeƴƴi tun e hoore makko hoore groupe on si tawi hawri groupe o wawi yaltude ɗo haray o naati ka groupe whatsapp o darsu ɗo haray o naati e groupe whatsapp o darsu ɗo haray ɗum ɗon haton jinahimo noddi e piiɗe misal so naati tun si tawi hawri o groupe momi jippini ɗo goɗɗo wawi natude e makko haray o naati e groupe whatsapp darsu men on haray noon e yontere hande kadi e lendi fi oɗo darsu haray programme darsuji men ɗin ko asawe ala e tenen haray اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصلى الله وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته